Asan chu sabon ni lo zir tir kan lai to kan. Hallelujah. Asan sabten ku som ngaman mi lo zir tir to. Tu na chu ke ni zo kan mani kan ber hil tur zo ne to. Hallelujah. Kan pek le hun ni to. An mani kan invite ni ba tur tar mu tur pom chong lo. An mani na kan bala tur chu support kan la thi zo la ru. Amen. Ni lo support ru ti tur ti a tra. A pe lo me ro chu. Pathianin cái mani bangin na thong thi ti ka sai do ni cho voi na dau tiu pathian thu hi kan ngai poi mo na ni thalai tren a weekend nu la tang ba ka ni ti ho hian in ngai poi mo big turin ali so ni ka som chen re a thai chuanin pastor ti boy pastor de hurin nei lo poin a thai sun kal ru kan jena bo and live on Facebook ani long le mobile phone WhatsApp pathian thu na chu anything live when in zo du kha in zo the re kan lal pa bingen hallelujah achan chu help me thulung ka du em awang kia hey pathian ka thulung ka du em ka chil tok le chu amen Tili at chilo chen malsom kan dong thelo. Selonga kum lain ka chile me mawangin zal ka sermon thlen. Kumahian ka sermon thlena tuna hey this is superintendent of Met Kulal Pegle Songte Center District Pastor Pahian pakat mem thlena. Gina iba mak khop mai. San puni sermon hallelujah ti mei me. Amaro pi sermon dan ki ke na jo awareness say God still talk me. Why would you talk about it? I used to be so, you can say, crazy about these fruits. I think we ought to be crazy.